Ütөkön olur, бүгүнгү бериге эхеже кыттамин пау долун бирге болугум. Народ барга байки национальный культурта оны искусствота болор. Кынчы долсут хеттон, агон усыларга саха сире атын муктартана уратыны булбута айбыта. Кынчы долсут хеттон бир сыллакка музыкальный театр уона драматическая труппа 2 бөлөккө араксахыы сагламмыта. Саха музыкальный театр уона Саха государственный драматический театр дем болбуттар. Хазы сылбыгы бирге өлләбит труппалар араксан баран стиляхтик асайды буттар. Тыныш оғыз хеттон 2 сыллақа Оюнскай атының Саха театры Амбастан стиляхтик Башкирияға гастроллан кәлбіте. 1903 сылтан театр режиссерінің таланақ Андрей Борисов анымыда. Онтон 1909 сылғы художественный саваятчыдан үлетін салға бұда. Кене Россия белгілі режиссера Андрей Гончаров етілдәтчіді. Россия Саха Республикатын искусствотын үтелі деятелі Оюнскай Колковскай атының государственный премиялар лауреаттары болыр. Бұл кемтен ұлы Саха драматический театрының историятығар саңа кетлис кем сағаламыда. Чингиз Айтматов сәйінен Харым Хампа көк күтуым дипломный спектаклінің Саха серін онны бүтін Россияны чауқай арии болбута. Турору сүрін идеяда кей күстәк саната, кәлер көлөйін туғар бәе тыынын тоқ уыру, бұл үлетін ихин 1906 сыллаха Андрей Саввич Борисов СССР государственный премиятын нарадылымыда. Театрга бирсен бир чауқай спектакльлер турорулын испиттері. Бұтын Оюнскай. Хауырбыт ырыларым улуу кудаңса дойду оғото дұрғунап Николай. Алампа, бүдірүйбіт көммөт, немец поэта Бертольд Брехт, добрый человек из Сизуана. Николай Курилов, Ханидо онна халерха. Ен турорулар Джон Биребилин ұлықтарын ұлбыттара. Олар, мән бүгінгі бері біттіміктенер анығысқы көрсеққа дері.